Turabashuje inshuti za Top Africa News Media kuri YouTube, muri za nkuru zacu tugenda tubasomera kugira ngo mubashe kumenya amakuru atandukanye. Ubu noneho tugiye kubasomera mumenye aho Ubushinwa buhagaze ku kibazo cy'u Rwanda na Kongo. Ambasaderi w'Ubushinwa mu Rwanda yatangaje ko igihugu cye gishyigikiye amasezerano ya Rwanda n'ayandi ya Nairobi agena uburyo ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigomba gukemuka n'inzira zakoreshwa mu guhosha umwuka mubi uri hagati w'iki gihugu n'u Rwanda. Mu kiganiro n'itangazamakuru kuri uyu wa gatanu Werurwe 2024, ambasaderi w'Ubushinwa yavuze ko Ubushinwa ari inshuti y'ibihugu byose byo mu karere, bityo bushishikajwe no kuba ibyo ibihugu byabana neza. Ni ingingo yagarutseho nyuma yo kubazwa n'umunyamakuru icyo igihugu cye kiri gukora kugira ngo gihoshe umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Kongo. Ambasaderi Wang yagize ati tuzakomeza kubahiriza ihame ry'ubutavogerwa bw'ibihugu, ariko kandi tuzakomeza kugira uruhare mu gushaka ibisubizo ku bibazo mu karere k'ibiyaga bigari, kandi turashishikariza ibihugu byose byo mu karere gukemura amakimbirane biciye mu nzira n'ibiganiro byo mu mahoro no kujya inama. Ambasaderi rero Wang yakomeje avuga ko imiryango myinshi irimo n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yatanze umusanzu mu gukemura aya makimbirane. Ati mu by'ukuri Ubushinwa buzakira neza ndetse bushyigikire ibiganiro bya Rwanda na Nairobi byagizwemo uruhare n'imiryango ihuza ibihugu ndetse na Afurika yunze ubumwe. Ariko ahangaha umuntu yakwibaza, ese ambasaderi niba avuga ko ashyigikiye ibiri mu masezerano ya Rwanda, mu gihe Tshisekedi we atabikozwa, ubwo ukurikiranye amakuru niba u Rwanda rwifuza ko amasezerano ya Rwanda aba ariyo akurikizwa, Ubushinwa nabwo buti aya masezerano niyo dukwiye gukurikiza. Ni ukuvuga ngo Tshisekedi we nubwo yaba atabikunze, aya masezerano hari abayashyigikiye. Ambasaderi Wang rero kandi yavuze ko igihugu cye kizakomeza kuvugana n'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere mu gushakira umuti ibyo bibazo. Ati dufite ubushake bwo kugira uruhare rufatika mu gushakira umuti ibibazo byo mu karere, kandi umuhate wacu uragaragara ndetse witeguye kwakirwa n'ibihugu byo mu karere. Kuwa 23 Ugushyingo 2022 rero nibwo i Rwanda muri Angola habereye inama y'abakuru b'ibihugu yigaga ku bibazo by'umutekano muke mu karere, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yafashe imyanzuro ko inyeshyamba za M23 zigomba gushyira intwaro hasi mu maguru mashya. Abitabiriye inama bategetse ko ibitero byose bihagarikwa, by'umwihariko ibyo M23 igaba ku ngabo za RDC na MONUSCO uhereye ku 25 Ugushyingo 2022 saa 12. Iyi nama yemeje ko abasirikare bo mu mutwe w'ingabo uhuriweho na EAC bakomeza koherezwa muri RDC, naho inyeshyamba za M23 zikava mu duce zafashe zigasubira mu birindiro byazo bya mbere mu gace ka Sabyinyo ku ruhande rwa RDC, maze hagashyirwaho agace zitagomba kurenga bigizwemo uruhare n'ingabo za EAC, iza MONUSCO n'iza leta. Inkunga mu bya politike n'ibya gisirikare yahabwaga M23 ngo igomba guhagarara, ndetse indi mitwe itwaje intwaro yaba yiri imbere mu gihugu no hanze yacyo yakoreraga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo igahagarika ibikorwa. Imitwe y'iterabwoba nka FDLR, FOCA, inyeshyamba za Red Tabara, ADF n'indi yose ikorera ku butaka bwa RDC yasabwe gushyira intwaro hasi igatangira gusubira iwabo nk'uko byafashweho umwanzuro mu biganiro bya Nairobi. Ingingo z'aya masezerano ntizigeze zishyirwa mu bikorwa n'uruhare rwa guverinoma ya RDC, ahubwo rwahise rufata umwanzuro wo kwirukana ingabo za EAC kuko zanze kurwanya M23.
ubutumwa bwa Wang rero buje nyuma y'amasaha make u Rwanda rwandikiye Afurika Yunze Ubumwe rugaragaza ko leta ya RDC itigeze yemera inzira y'ibiganiro nk'uburyo bwo gushaka umuti w'amakimbirane mu gihugu, ahubwo ko yagaragaje amahitamo y'intambara ifata icyemezo cyo kwirukana ingabo z'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe zari zaragiye guhagarika imirwano. Ibi u Rwanda rwabihereyeho rusaba umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe kudashyigikira ubutumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izwi nka Sami DRC, bumenyesha ko byaba bisa no kwenyegeza umuriro. Iyo nkuru rero ya Ambasaderi Wang w'Ubushinwa ni inkuru abasesengura politike bashobora kurebera mu mboni nyinshi. Ese Uburusiya niba buvuga buti twebwe tuje gufasha Tshisekedi kugira ngo agire imbaraga mu bya gisirikare, Ubushinwa buti twebwe ntabwo tujya twivanga, ese ari n'ibiramutse bibaye ngombwa ko ibyo bihugu bikozanyaho cyangwa umuriro ukaka, ese koko Ubushinwa bwaba buhagaze he? Ubwo nabyo ni ibindi umuntu arebera mu zindi angle za politike, byaba iby'umutekano, diplomasi. Ubwo rero ndakeka ko iyi politike yo mu karere abayikurikiranira hafi ari benshi, imbuga za YouTube zirayivuga cyane. Ni byiza rero ko mwajya muguma kuri Top African News kugira ngo umuntu abagezeho amakuru afatika, kandi mugakora subscribe mukabwira abantu bagakurikira iyi channel kugira ngo dukomeze tuzamure mu by'ukuri ihanahana amakuru. Turebye rero ku zindi nkuru kandi turareba uko u Rwanda rwaburiye Afurika Yunze Ubumwe ishaka gufasha ingabo za SADC ziri muri Kongo. Mu by'ukuri rero Guverinoma y'u Rwanda yasabye umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe kudashyigikira ubutumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buzwi nka Sami DRC, bumenyesha ko byaba bisa no kwenyegeza umuriro. Mu by'ukuri kuri uyu wa 4 Werurwe 2024 habaye inama y'akanama k'amahoro n'umutekano ka AU yiga ku gushyigikira uwo mutwe no gushakira ubufasha muri uyu muryango wa Afurika no mu bandi bafatanyabikorwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Dr Vincent Biruta yandikiye ibaruwa Afurika Yunze Ubumwe kuri uyu wa 3 Werurwe ayigezaho ko ibyifuzo by'u Rwanda nubwo rutatumiwe muri iyi nama. Minisitiri Biruta yamenyesheje Komisiyo ya Afurika Yunze Ubumwe ko kuba ingabo za SADC ziri kwifatanya n'ihuriro ry'ingabo zirwanira leta ya Kongo biteye ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. Yasobanuye ko iri huriro ririmo imitwe yamunzwe n'ingengabitekerezo ya Jenoside irimo FDLR n'indi muri yo irimo Wazalendo, ingabo z'u Burundi, abacancuro, abanyaburayi, imitwe ya gisirikare yigenga irimo umwe ufite uhurira n'uwahoze witwa Blackwater, nk'uko bigaragara muri raporo y'impuguke za Loni yasohotse mu Ukuboza 2023. Ati rero ingabo zo muri Afurika y'Amajyepfo ziri muri DRC nk'ingabo zigaba ibitero muri iri huriro ririmo imitwe yose ntabwo yasimbura ibiganiro bya politike byakumiriwe na leta ya RDC. Bityo Afurika Yunze Ubumwe turayisaba kutemera cyangwa gutera inkunga uyu mutwe uhuriyemo ingabo zo muri Afurika y'Amajyepfo ziri gufasha RDC kurwanya M23 niko twabyita. Minisitiri Biruta yibukije Komisiyo ya Afurika Yunze Ubumwe ko intambara yo muri RDC yarebwa kuva muri Nyakanga 1994 ubwo abahoze muri leta yagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi n'interahamwe bahungiraga muri RDC ubwo yitwaga Zaire. Ubuyobozi bw'igihugu bukabaha intwaro bukabafasha kwisuganya kugeza ubwo baremye umutwe wa FDLR ufite umugambi wo guhungabanya u Rwanda, ukaba unakomeje gahunda yawo yo kubiba ingengabitekerezo ya Jenoside muri RDC. Yasobanuye ko ingengabitekerezo ya Jenoside yabibwe na FDLR ariyo yatumye abanyekongo b'Abatutsi bakorerwa ubuvugizi bwa nabi, bamwe baricwa abandi babarirwa mu bihumbi amagana bahungira mu Rwanda no mu bihugu by'akarere.
Minisitiri Biruta yagaragaje ko leta ya RDC itigeze yemera inzira y'ibiganiro nk'uburyo bwo gushaka umuti w'amakimbirane ari muri iki gihugu, ahubwo ko yagaragaje amahitamo y'intambara, ifata icyemezo cyo kwirukana ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zari zaragiye guhagarika imirwano. Yasobanuye kandi ko ingabo zigize uwo mutwe wo muri Afurika y'Amajyepfo zagiye mu burasirazuba bwa RDC kugira ngo zishyigikire ukwinangira k'ubuyobozi bw'igihugu butubahiriza imyanzuro y'amahoro yafatiwe i Nairobi na Rwanda. Mu by'ukuri rero iyo usomye politike yo muri aka karere urabona ko politike igisubizo gihari ni ibiganiro, ariko ibiganiro bigamije kureba koko ikibazo nyamukuru kiri hehe, igisubizo gihari ni ikihe, cyabonerwa ni bande bafite uruhare mu kukijyamo, kukibona, cyangwa se abakomeza kukirwanya ni bande, bityo gukomeza kugica hejuru. Ubona ko hari ibihugu by'akarere byamaze kwemeza ko bitabaye ibiganiro bikemura igisubizo burundu, n'ubundi uhita ubona ko muri aka karere hazahora intambara. Turabashimiye rero cyane abari bateze amatwi inkuru zacu nyamukuru n'ubusesenguzi tuba tubakorera. Mukande subscribe, naho ubutaha amakuru yacu nakagaruka. Murakoze.